Are you free to practice your religion in China? 就是在中国宗教信仰自由是，你觉得是你可以自由的去进行这个宗教信仰自由？你享有宗教信仰自由的这个权利吗？ Yok. Dini etiqat erkinlik mi dedi? Demem siz ona. Dini etiqat erkinlik bor. Ha, Hansoç deme. Ha, o mun diyoruz. Ha, demem siz Hansoç desiniz buldu. Ama Joshniga Are the Muslims comfortable in practicing Islam here in your region? Hem meydan ma muhim ya cuma ma davat mısınız bu meydana? Practicing Islam in the region? Ha, biz nahit erkin kılımız. Yes, here. As far as the worship 他 is 们还是 concerned. 问，就是说咱们这个从事宗教信仰的自由，是自由的去可以信仰这个伊斯兰教吗？ Ha, tamam. İslam 신앙도自由. Yes, they enjoy the freedom of religion. So the Chinese government doesn't make any problem for you. You are free to be Muslim here, right? 所以政府没有去阻止或者限制你们的宗教信仰自由，你是完全可以选择去成为一个穆斯林。 Tunuz mu bu musu Uygur işte vermez sizge. Tamam. Ha, tamam şimdi. 听懂我说的吧？就是政府不会去阻止 Hükümet sizi teşkillep kıldemdo, yıkımıdemdo, ihtiyarın mı 会去 demekçi? 限制你去的一些宗教。 Ama 是自愿的。 Ha, ziyuen dedi. It's based on the free will. It's based on the free will. Yeah, so you have freedom to be Muslim. No problem. All right. Thank you very much. Azan mevcut. Rahmat. Ha, mescid.